Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi na kuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanjalo like video bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video sifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer news kwiBetway Premiership sokubhekela lapha kuona ke amakhosi iKaizer Chiefs ke udaba oluvelayo kubikwa ukuthi ke iKaizer Chiefs kunomdlali ke esimpromotile from iMDC yawo ke amakhosi uThulani Mabaso kuthiwa ke iKaizer Chiefs isimsayinisile iprofessional contract yakhe ke yokuqala kuyona ke ifirst team njengamanje ke umfana ke uyilolonga ke nayo ifirst team ngakolo nhlangothi kuthiwa ke abalandeli beKaizer Chiefs sebegasele lapha ema-office ayo iKaizer Chiefs beprotesta bezwakalisa nje ukunganami ngokuthi ke iKaizer Chiefs kuze kube manje yona akukho ngisho umdlali ke oyedwa esimsayinile kodwa abo Orlando Pirates no Mamelodi Sundowns sebebasayinile abadlali abasha. Kuthiwa ke umphathi weKaizer Chiefs ubaphendule ngokuthi ke nje abalinde abangatatazeli abangaphatheki kabi kukhona okuzayo impela ke kuthembisa ke yena umphathi weKaizer Chiefs lapha ke uBobby Motaung ubathembisile ukuthi ke kukhona abangakulindela ungakapheli wona ke uJanuary ke yona update ke nje encane bengiphethe ke njengamanje like video subscribe kuyona ke i-channel bena nawe ahlangabezana kwevideo elandelayo nisale kahle.